gukorana Tasiye Titus uriya muhanzi ni inshuti yanjye n'afite yangu Theo abo bose tugirana inama Theo wiringiye Imana abitwa baririmbana Kabaganza ni inshuti zanjye dukunda kubana hafi cyane tukagirana inama tugasengeranira ndetse n'abandi bahanzi batandukanye kuba turiho nukubera Imana kuba turya nukubera Imana kuba twambara nukubera Imana kubabwira bugacya nukubera Imana nyemerera Mana ngushimire ibintu byose bigira parite ebyiri zitandukanye bundi hari abantu baba barahamagawe n'Imana hari n'abantu bafite umuhamagaro barimo hari n'abandi badafite umuhamagaro urugero hari umuntu ukunda kuririmba ariko atari ingabire yiwe akumva ashatse kuri rero njya mbibona nko mu baririmbyi tugendana hirya no hino hari igihe ujyana n'umuntu kuri stage ugiye kuririmba ugasanga wamubona ukuntu aririmba ukabona ntabwo biva mu mutima ukabona ntabwo bimurimo tubaye ikaze bakunze mukurikirana Ndufacom TV uni wa mwanya w'ikiganiro himbaza time rero tubaye ikaze ku mazina yanje ni Fabiola Nshimirimana tukaba dufise umutumire adasanzwe utumuha ikaze atwidondore ikaze mu mutumire wacu tubwire iyo wacupa tubwire mwidondoro wose tukwaye ikaze murakoze cyane ndabashimiye ikaze mu mpaye amazina yanjye nitwa Wellars mba mu gihugu cy'u Rwanda ndi umukozi w'Imana uririmba indirimbo zihimbaza Imana ziramya zikanahimbaza Imana yego tumva nidondoye cyetse niba hari ibindi mushaka kumbaza bindi yego murakoze cyane tubwiye ko umukozi w'Imana ico naco kirakomeye cyane umukozi w'Imana umuririmbyi wow birakomeye cyane sinzi mwo tubwira mu zima bwa misi yose akazi musanzwe mukora bibaye ngombwa murashobora kutubwira akazi muri misi ndi gukora ni umurimo w'Imana nibijyanye n'umuziki nyine w'indirimbo zanjye yego twashaka imbere yuko twinjira ido nido mu kiganiro uratubwiye ko akazi ukora n'umuririmbyi wotubwira kuko tumenyereye muri no buzima ko dukenera kubaho tugakenera ibidutunga tugakenera ibidufasha ko apa y'umurimo w'Imana turakenera kubaho mutubwira ko ico gikorwa gishobora kubabeshaho nyene mukabona ko bimeze neza ikaze birashoboka ko jye umuziki nkora urantunze kandi burya nta muntu wakoreye Imana ngo akorwe n'isoni iyo ukoreye Imana iragutunga ukabaho ngiye rero ku ruhande rwanjye umuziki urantunze yego wow biranezereye cyane bakunzi mubandanya mudukurikirana atubwiye ko atakoreye Imana yikoreye amaboko rero mwotubwira indirimbo mu ndirimbo maze gukora mwoturirimbira ko kamwe kugira ngo abagomba kugukurikirana bamenye aho bashobora no gusanga ibikorwa byawe umwanya ni gwaye murakoze cyane mfite indirimbo nyinshi ni nyinshi ariko reka ndirimbo ho gatoyi mfite indirimbo maze gukora album 3 za video n'indi ya kane ndimo gukora ya audio urumva rero Imana yaranshoboje ngeze kuri reka ndirimbe akaririmbo kavuga ngo kuba turiho no kubera Imana naritegereje nsanga kuba turiho ari ukubera Imana ko umuntu avyuka bikemera no kubera Imana iyo ndirimbo nayikoze muri 2012 2012 nibwo nayikoze nimaze igihe indirimbo abantu bakunda cyane ikunzwe iravuga ngo kuba turiho nukubera Imana kuba turya nukubera Imana kuba twambara nukubera Imana kubabwira bugacya nukubera Imana nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura abagabo ni
nibagutambire, abavyeyi nibagutambire, abasore nibagutambire, abakobwa nibagutambire, wadukuye kure, ibyo dukorera biratunyura. Noneho ku gitero cya kabiri haravuga ngo hari abavuze ngo ntacyo uzimarira, barongera ngo uzapfura imbwa. Haleluya. Bagutega iminsi uko bwije n'uko bukeye, ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro. Niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere. Ubu buzima dufite ni wowe tubukesha Mana we, kuba turiho n'ukubera Imana. Haleluya. Amina. Kuba turiho n'ukubera yo. Yes. Imana ishimwe. Abadukurikiye rero ndumva yuko bafashijwe, n'udafashijwe afashwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Kubera Imana, iyi ndirimbo n'ukuri ni indirimbo idasanzwe. Bakunzi mukurikirana Ndufacom TV, turiho kubera Imana, uriho kubera Imana, ndiho kubera Imana. Twashaka ndakubaze gato, ndumva umenga wimazemo igihe ubifitemwe uburambe, twashaka utubwire uwokenera gukurikirana bino bikorwa. Ndafashwe nino ndirimbo kubera Imana, tazi apa yiyo kubera Imana ufite n'izindi nyinshi. Ndazifite n'izindi nyinshi cyane. Woshobora kutubwira uwokenera ibikorwa vyawe yo bisanga hehe? Mwanya ni kwanyu. Murakoze cyane. Mfite n'izindi ndirimbo nyinshi, nko mu kwezi kwa munani namuritse album yanjye ya gatatu, video. Nayo nafite igitaramo mu Rwanda, namuritse album ya gatatu. Urumva mfite indirimbo nyinshi zitandukanye. Washaka rero we bikorwa byanjye aho yabibona, yajya kuri YouTube channel yanjye yitwa KUBERIMANA TV, ni mu magambo afatanye, wandika KUBERIMANA TV mu magambo afatanye, cyangwa akampamagara kuri nimero yanjye bakanyandikira kuri WhatsApp nkabasha kubasobanurira. Hari abantu babifuza kudusengera akavuga ati Wellars ndamukunze, ndifuza kumusengera, ndifuza kumushyigikira. Uyu murimo w'Imana dukora dukeneye support, dukenera abantu bakeneye kudusapotinga. Umuntu akavuga ati ndifuza kugushyigikira, dukeneye abantu nkuko abantu baririmba indirimbo za sekira, zira ndimo zitari gospel, bafite abantu babashyigikira. Natwe dukeneye abantu badushyigikira, bakadutera inkunga, uburyo bw'amafaranga, mu byo kudusengera. Yego, nkagira nimero plus 250 78 50 19 702. aho ushobora kumbona nimero nkoresha kuri WhatsApp, ukanyandikira, ukansengera, ugakora n'ibindi bikorwa umwuka w'Imana yakubashisha. Ego cyane. Ego cyane. Abakunzi muri ko muradukurikirana, murumva ibikorwa by'umuntu ko ari ibikorwa bidasanzwe. Afite indirimbo yitwa Kubera Imana, channel yitwa KUBERIMANA TV. Ni umva wandika mu majambo afatanye Kubera Imana TV. Ego, nibaza ko akamo bakumvise abariko baradukurikirana. Nashaka kukubaza ko mwatubwiye ko mukora imirimo y'Imana, eske mwishengero mwoba muri kohare canke uririmba ku giti cawe? Murakoze. Icyo navuga, natangire muri Sunday School kuri sheri, nsengera muri Eglise de Pentecote Kicukiro sheri. Ntangira muri korali y'abana, ntangira nyobora korali. Urumva nanjye nari ndi umubebe mutoya, ntangira nyobora korali. Ndabyibuka indirimbo ya mbere nahimbye, ndacyayibuka, nayihimbye kabisa muri korali yitwaga ngo iby'intambara n'impuha. Ukiri umwana? Nkiri umwana. Muri Matayo 24:6 haravuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, ngo mwirinde ko bitazabura. Mba ndakompoje kabisa. Ubundi igiye kuririmba n'ibintu na Imana yamaye kuva kera. Ubundi nkunda umuziki, ngewe nkunda umuziki, ni ingabire, ntabwo ari ibintu nihinga. Ubundi ari ibintu umuntu akora ukabona arimo arabyihatirizamo, ukabona ariko ngewe bimbamo. Ngewe niyo ndyamye ndota ndi kuririmba, niyo ndi kugenda ari ujya kubona ukuntu ndimo ndazunguza umutwe, mbega umuziki mba numva ndimo tu. Yego, ndatangira mbadirije wa korali, nadirije imyaka igera mu 10 abana. Ndavamo njya muri korali yindi y'urubyiruko, naho barantora mbadirija wungirije. Igihe cyarageze mbona umuhamagaro ubaye muremure, mbona njya gukora indirimbo muri studio. Nkora indirimbo icyo gihe yitwa Mbereka.
ni indirimbo nayo yakunzwe cyane akenshi mu Rwanda bakunda kunyita ngo mbereka ni indirimbo yakunzwe cyane yitwa mbereka ni indirimbo ngo mbereka we burya mu bantu habamo mbereka umuntu arakwanga yamara kukwanga kabiguhisha mwajya muhura akagusekera akakwereka yuko na kibazo mufitanye kandi mu mutima we rusibana burya mu bantu habamo mbereka. Rofrika avuga umuntu yarakwiye kugira icyapfa na mugenzi we bagasabana imbabazi naho ubundi mbereka n'urwango rubi. Mbega naritegereje iyo ndirimbo naritegereje insanga mu bantu habamo mbereka n'uburyarya buvanze n'ubugome. Mbereka bisigura ni uburyarya nko kuba ufite ubugome ariko ukabuhisha. Urugero nkaba nkwanga ariko twahura nti Yesu ashimwe nti haleluya ndagukunda kandi mvuga ntiyaba kitabagaho. Niyo mbereka ko ufite ibintu mu mutima ariko ntushake kubigaragaza. umuntu kamwereka ko ari sawa kandi atari sawa. namaze bana b'Imana ntibyari biko ariko bireze. Rero nashatse kugira ngo mbwire abantu bafite mbereka ngo bayireke. Umuntu niba afite ikintu apfa na mugenzi mubwira uti mwene data dufitanye ikibazo mugikemura birangire. Ariko birabaje ko abantu bagendana bangana kandi basengana. Iyo ndirimbo rero narayisoye abantu barayikunda ijya hanze barayikunda bahita banyitirira ngo mbereka. Iyo ugeze i Kigali ukavuga umuhanzi witwa mbereka nyine mbereka ryabaye mbereka. Urumva ngayo nguko. Je ndumva nukuri ufite intahe kandi intahe nini cyane muri umurimo w'Imana umazemo igihe ubifitemo intahe kandi ufite umuhamagaro. Niki mwobwira abanyengabire baba baririmbyi canke abandi bantu babirimwe ari ugasanga nta muhamagaro afise barahaba mbega abo bantu canke sinzi ko hari cyo mutubwira ko ico kintu. Icyo nekereza cyo nuko ibintu byose bigira parite ebyiri zitandukanye. Bundi hari abantu baba barahamagawe n'Imana. Hari n'abantu bafite umuhamagaro barimo hari n'abandi badafite umuhamagaro. Urugero hari umuntu ukunda kuririmba ariko atari ingabire yiwe akumva ashatse kurima. Rero njya mbibona nko mu baririmbyi tugendana hirya no hino. Hari igihe ujyana n'umuntu kuri stage ugiye kuririmba ugasanga wamubona ukuntu aririmba ukabona ntabwo biva mu mutima ukabona ntabwo bimurimo. Ni ibintu by'inyuma gusa. Rero hari umuntu ufite ingabire Imana yaramuhaye ingabire. Hari n'undi ubikora antangabire yabyo afite ahubwo ari uko abikunze. Ni nayo mpamvu iyo ari umuhamagara Imana yaguhamagariye gukorera Imana ubikora ubikunze. Naho wagira ahantu wakomeye uremera ukavunika kuba bikurimo. Ariko ni wa muntu udafite ingabire yabyo nyine ni wa wundi ubijyamo ya akahita avuga ati ndabona nta namahera ari muri kanigendere. Ariko iyo ari Imana yaguhaye ari ingabire Imana yagushyizemo ubikora ubikunze. Utabonamo amahera uravuga uti Imana yo mu ijuru izagira gute izampemba. Yego. Rero nkabwira abaririmbyi bagenzi banjye dukorana umurimo w'Imana bakora indirimbo za gospel mbabwira ngo ikintu cyambere muri umurimo w'Imana no guca bugufi. Yego. No guca bugufi ukumva ko ibintu uri gukora siwe wabyihaye. Hari Imana yabiguhaye. Urugero bambabarire akantu ngiye kuvuga wenda ntibanyumve nabi. Hari umuririmbyi umara gusohora album wamutumira ugasanga arikanyije kugira ngo uzamubugereho ugasanga biragoranye ntiyoroshe ntafatika. Oya icyubahiro ni icy'Imana. Twebwe ibintu dufite ingabire Imana yaduhaye zo kuririmba ntabwo ari izacu zituruka mu ijuru. Niyo mpamvu Imana itwatse fagitire y'ingabire yaduhaye ntabwo twabona icyo tuzishyura. Niyo mpamvu wa muririmbyi batumye ngo ajye gukorera Imana genda ukorera Imana. Nzi ko Imana yagushyize muri uyu murimo izakugirira neza kandi uce bugufi ugende wiyoroheje. Ngiye mu bintu nkora nkunda guca bugufi ku bantu banzi ndiyoroshye. Burya ijambo ry'Imana ryaravuze ngo uwicisha bugufi Imana izamuduza imushyire hejuru. Ariko niwishyira hejuru izakumanura. Rero abakozi Imana twicishe bugufi niba ufite ingabire yo kuririmba akagutumira ati mwe nuturirimbire jya gutanga ubutumwa abantu bahinduke. Ngiye ngira amahirwe yo kujya nko mu ishengero kuririmba muri concert nandi yatandukanye. Umuntu akambwira ati numvise indirimbo yawe ndakizwa. Iyo abimbwiye mpita numva ngize izindi mbaraga nkavuga ati burya ya ndirimbo yakijije abantu. Hari umuntu akije kubw'indirimbo nkumva ngize courage. Niyo mpamvu rero ngenda nicishe bugufi nkakora umurimo w'Imana kugira ngo ibikorwa by'Imana bigende neza. Akandi kabazo no kubaza wavuze cyane ku batumirwa muri njyarimba ugiti ciwe. Bega naho
nko mu mashengero usanga ari abaririmbyi usanga atafadika amaze kona ko abishoboye kacu usanga kenera ko babanza kumubembereza kugira aze gukorera Imana kumva ko atahari rumva bigorana akabona kumenga atahari babanza kumurondera nyene abo nabo babwiri ivyo iki kintu navuze tugomba kwicisha bugufi ibintu dufite si ivyacu ni Imana yabiduhaye rero nta mpamvu yo kwishyira hejuru ngo wigira ikintu cy'igitangaza wigira umuntu urembere urikisi ejo Imana ishobora kubikwambura ikabiha abandi urumva canke itabikwatsuga ukavamo no mubiri cyane rwose ico wategeze gukora Imana kandi noneho ibikorwa vy'Imana tukabikora tugororotse ugakorera Imana ntabwo wabwira abantu ngo ukajya mu ndirimbo ngo mureke kunywa inzoga mureke gusambana ngo wowe bikora tugomba gukora ibikorwa vy'Imana tugororotse kugira ngo ibikorwa vy'Imana bigende neza kandi Imana inaguha umugisha kabisa yego niba ubwirije umuntu ngo reka gusambana wowe bikora urumva ntacyo bukoze tugomba gukora ibikorwa vy'Imana tukabwira Imana ikaduha kugororoka kugira ngo dutambutse message niba ubwirije ikintu ariko ukibwirize nawe warakiretse ntabwo wabwiriza umuntu ngo reka kunywa inzoga kandi wowe uzimere amacupu yamereye nabi umva ubaye nka rya jambo ry'Imana ivuga abantu babaye nk'ivyapa babuza abandi kwinjira nabo nyene ubwawe ntibinjire iko ubaye yego akandi kabazo gato no babaza kujanye n'ibinyene bijanye no gutumirwa hari abaririmbyi b'ivyamamare batapfa gutumirwa bazi nk'akarorero ku ma TV gasanga umutumiye ntapfa kwitaba abo bantu nabo eske ubanura iki ni vya bintu navuze nyine byo kudaca bugufi no kudaca bugufi kuko kuri TV ubukurikiranwa n'abantu benshi hari igihe uvuga ijambo rigafasha umuntu rikamuhembura rero nta mpamvu yo kutwiremereza ngo nagutumire umunyamakuru nagutumira ngo tugane dukane ikiganiro ngo wiremereze ngo ntabwo nza cyangwa hari n'abantu bajya batanga gahunda akavuga ati nzaza ukamutegereza ukamubura biriya nabyo ntabwo ari ivuga butumwa kandi hari abantu babikora bakagira ngo avuga ati nabemeje ariko biri imbere y'Imana buriya navyo Imana izabihanira abantu niba umuntu agutumiye ngwino ugeze ku bantu batuye isi yose wagezeho ubutumwa message ngwino bitabe wagezeho message za message zizatambuka kandi abantu bazumve bafashwe yego no kuri pe hari akabazo nkunda kubaza kaye sinzohemuka kukabaza kugeza ntawe ico kintu cyane kintu ca management cyo kintu je ndakunda kukibaza cyane kijanye na management hariho abantu usanga adashoboye akarondera management kugira ngo imufashe bajya abantu bafasha abantu bijanye na management aba manager ariko amufasha kijya kintu urabona ko hari bimwe usanga umenga hari igihe usanga umenga hari ibintu batemerewe gushika ko giti cyawe eske uri muri management arashobora kutashika ahantu ngo message ugashaka gutanga itange sinzi kuco kintu mo kidusigurira je ntabwo nabivugaho byinshi kuko je ndi managinga ndi managinga jewe kandi bigenda neza ntabwo najya kuko sindagikandagiramo ngo ngeremo nta manager mfise wenda ngo be narabinyuzemo nabonye bibi byavyo ni byiza byo bigenda managinga ariko nabariya nabo bafite ukuntu buri abakora kubimanaginga bikabageza ku musaruro wabo ariko ngewe ndi managinga rero nta comment nashyiraho cyane kuri bariya buri abafite ukuntu babikora kandi ukuntu babikora buriya bibaha umusaruro kandi bibagwa neza yego kubijanye n'uwo ari karakorerwa iyo management ku ruhande rwiwe nta kintu bishobora kutamuha umwidegemvyo wiwe wo gukora uko yabishaka ntabwo giye urumva ntago nabyinjemo kuko sindabikora urumva icyo gisubizo kuko narabikoze namenya ngo wenda namfite manager nta nyemera umwidegemvyo urumva je sindabikora ndi managing ubwo rero kuba hariya kiretse ahubwo nzaganira nabura numve imbogamizi bafite hanyuma wenda nyuma nibwo umuntu ambaje icyo kibazo nasha kugisubiza nkavuga ndi cyakora umuntu twaganiriye ariko yarafise imbogamizi zitandukanye ariko ntawe turaganira abo tuganira numva ko bimeze neza bigenda neza ngayo nguko ariko kugira manager ndatekereza ko ari byiza kubera ko buri hari ibintu agufasha hari umuntu ugushyigikira akavuga ati okay mfashe miliyoni 2 ndagushyigikira muri studio sora indirimbo akagutera inkunga numva nta kibazo cyaba kirimo yego okay ikindi nifuza kubabazaho gato
atubwiye ko ibikorwa mukora muratubwira cyane n'intahe kuntu mwatanguye kuntu mwagiye mubikora mukorera Imana tuzi ko gukorera Imana rimwe na rimwe hari igihe bigira intambamyi nta ntambamyi mwoba mwarahuye nazo umunsi aho mugeze bimeze neza nta kibazo muno rugendo muno muhamagara umurimwo nta kibazo murigera muhura naco ntabwo umurimo w'Imana waba uri intambamyi nta murimo utajya ubura intambamyi hamwe no gusenga Imana bigenda neza bigenza neza kuko tugitangira hari abakubwiraga guca intege ati ibi bintu ujyamo ntabwo uzabishobora dufite abantu b'abacantege aho kukubwira ati komeza imbere kuko ati subira inyuma turabafite rwose abo navuga rero ko baba bafite abadayimoni benshi cyane aho rero hari abakubwira bati ibintu ugiye izi ndirimbo zizakugeza kuki nta nijwi ryiza ufite nawe uzoshika ntawe uzakika uririmbana ariko kubera umuhamagaro ikintu Imana yagushyizemo ugakomeza imbere wakomeza imbere bakabona bigiye bizamo ati burya bya bintu byawe birakora Imana iragushyigikiye wowe ntihazagira umuntu uguca intege abantu badukurikiye bafite umuhamagaro wo kuririmba ntihazagira uguca intege wowe uzakomeza imbere Imana izagushyigikira izabana nawe yego ndibaza ko bariko baradukurikirana ko bariko barategwa intege cyane inshuti mukurikirana Ndufacom TV twarose umushitsi adasanzwe atubwiye ibintu by'inkoramutima muri no rugendo muri no muhamagaro muri Imana yatubwiye ngo kubera Imana rero kubera Imana uzoshika kure rero sinzi tugenda mu mwanya wo gusozera ko hari icyo wobwira abariko baradukurikirana abadukurikirana ababwira ngo ndabakunda cyane abari ku isi hose abonzi nabo ntazi ndavuga ngo ndabakunda cyane kandi mbasaba amasengesho uyu murimo dukora no murimo ugoye no murimo ugoye usaba amasengesho usaba ngo abantu badushyigikire nyamuneka umuntu ukunda umurimo w'Imana nadushyigikire adushyigikire urekura ubutunzi bwawe ushyigikira abakozi b'Imana ushobora kunshyigikira cyangwa ugashyigikira n'undi muririmbyi mugenzi wanjye umuvuga butumwa kuko ibi bintu bidusaba amafaranga menshi cyane urugero nko kujya muri studio birahenze gukora audio birahenze noneho gukora visuel indirimbo ibona birahenze nk'ubi wacu video nziza usanga ari 400 300 by'amanyarwanda urumva ni menshi $300 urumva ni menshi urumva urumva ni menshi kabisa 300 400 by'amanyarwanda udashyize wayo kuyitegura amarocation iki ugasanga birahenze bakunzi bariko baradukurikirana ndibaza bariko baravyumva ni igikorwa c'Imana ushigikiye umwene data afise ibikorwa ariko arakora vy'Imana ubushigikiye umurimo w'Imana ego nibaza ko akamo bashoboye kukumva kandi bavyumvise rero ikini kintu numva nashaka kubabaza numva kandi nako ko twakurose nk'umushitsi utogatahana nuhe mu nabahe kuko muri bino bikorwa tuvuye mu bikorwa bijanye n'uburyo turakenera abadushigikira gukorana n'abandi bantu nyene kugira ngo dufashanye twubaka umurimo w'Imana nabahe baririmbyi kenshi mukunda kuba hamwe haba mu makonser haba mu bindi bikorwa mugaterana intege kuko iyo ufise abantu muri kumwe muraterana intege umurimo w'Imana ukagera kure abo mu Rwanda si cyangwa hirya no hino mu Rwanda cyangwa no handi haba no mu bindi bihugu reka mpere mu Rwanda wenda arabaririmbye dukunda gufatanya ibikorwa by'Imana dukunda kugirana inama ngira inshuti nyinshi cyane ariko wenda reka mvugemo nka batatu ngira nyinshi babyumva batumve ko wenda hari uwo nasize ariko bose ntago nabarondora sinabashobora bose ariko ngira inshuti nyinshi nkunda haba ari mu Burundi ari mu Rwanda ariko reka mvuge wenda mu Rwanda mu Rwanda nkunda gukorana na Titus uriya muhanzi ni inshuti yanjye n'afite yangu Theo abo bose tugirana inama Theo wiringiye Imana abitwa Baririane Kabaganza ni inshuti zanjye dukunda kubana hafi cyane tukagirana inama tugasengeranira ndetse n'abandi bahanzi batandukanye benshi batandukanye rwumvuze bakeye kuko abahanzi dukorana ni benshi inaha ngaha harabitwa Bansira naramubuze muheruka kera yajyaga za mu Rwanda tugakorana ibitaramo nkasanga nk'abantu bantumiye naye bamutumiye si muheruka n'abandi benshi yego
tumva ko urafise abantu benshi mushobora gukorana, ndumva bimeze neza. Yego. Rero turangize tugushimira kuri kano kamo twaguteye ukatwita muri Ndufacom TV. Turanezerewe cyane, n'iteka ridasanzwe kwakira umutumire wacu wo hakurya y'amazi mu Rwanda. Burya abarundi n'abanyarwanda turi bamwe, nahora nubavuga ngo u Rwanda rundi Rwanda. Cyo kintu rero naho ndacuma rero no kuvuga ngo abanyarwanda turi inshuti, turabavandimwe. Rero turabishimiye cyane, twizeye ko n'ikindi gihe nitwabatumira muzagaruka. Rero turabanezerewe cyane, twizere ko muzagaruka. Murakoze. Ndufacom TV nayikunze cyane. Nkigera hano nabonye urukundo mwanyakiranye. Hari akantu mwakoze karanshimisha, kankoze ku mutima, kubanza tugasenga mbere yo gukora ibiganiro. Nabonye abakozi ukuntu bose bajya hamwe, umuyobozi diregiteri, tukabanza tugasenga. Numvise ngakunze, n'ahantu henshi nakabonye, niho hano niho hantu hake nkabonye. Mukunda Imana, nabakunze cyane. N'ubutaha rero ngewe umuntu usenga ndamukunda, n'ubutaha tuzagaruka. Igihe muzadutumirira tuzagaruka. Kandi turashimira Imana yuguye imipaka pe, yuguye imipaka igakorera mu bayobozi bacu abo mu Burundi, mu Rwanda, imipaka igafungurwa. Ubu none ivuga butumwa rigiye gukomeza, rigenderane tugenderanire. N'ukuri abayobozi bacu nkuko bashyizweho n'Imana, Imana ikomeze baho umugisha, kandi bagurira imbago mu izina rya Yesu. Nta kuganza kutava ku Mana, nta kuganza kutava. Imana ibara abatoyi bashyiraho ibazi. Rero ibakomeze, ikomeze baguri, bashyigikire, ibahe no kurama. Ibahe kurama, ndabibasabiye. Barakoze. Nkundi Burundi najyaga ndyama nka harota, nabandi kugenda nka harota, singe warose bafunguye imipaka. Nahise mvuga nti ndambutse ngiye gusuza abavukanyi banje. Rero Imana ihabwe icyubahiro, abantu badukurikiye n'ukuri bambare bazamura ibiganza, duhereze Imana icyubahiro, yakoze igitangaza gikomeye. Amen. Ukuvuga ngo Imana ihezagire abayobozi bacu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwacu n'abamufasha, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abamufasha. Imana ibaduhezagire. Ko iyo batugura imipaka uyu munsi tuba turi hano, ibintu turabinezererewe. Rero barabidukundiye, barabidukora. Nanjye ndabinezerewe cyane guhura namwe, umugisha udasanzwe. Hama mwavuze kujanye no ko tubanza gusenga. Twebwe hano muri Ndufacom Company, kandi ni Ndufacom Company ikagira na Ndufacom TV. Kuvuga ngaha aye dufise ijambo cy'Imana tugenderamwo muri yo gice cy'umunani murongo w'indwi havuga ngo naho itangura ryawe ryo baba rito, amaherezo ukunguka kandi cyane. Rero hano twebwe kuryo bavuze iyo ndirimbo yavuze ngo kubera Imana, natwe kubera Imana twaratangiye umurimo, kandi kubera Imana tuzogira kure, kandi muzagera kure yashoboka rwose. Rero turabashimiye cyane, dushimira n'abadukurikiranye, dushimira abadukurikirana, namwe turabashimiye cyane. Twizera ko tuzobonana ikindi gihe. Nshuti bakunzi, mwari ko mukurikirana Ndufacom TV, turabashimiye. Nawe utaha mwari kumwe na Fabio nashimira Imana canke Fafa Praise, mukaba kumwe n'umutumire wacu. Reka abibutse kandi ikindi navuga, abantu bafite impano bifuza kuririmba ariko babuza abajyanama, babuza abantu babagira inama, se twanyura he, twakora iki? Kuko hari n'igihe waka umuntu inama ntaziguye. Nge rero ni karibu, ndi open rwose, bazaze nzabagira inama. Ashaka kujya gukorera Imana akavuza twabigenza gute, ndahari. Rero twabibukije abakeneye kumenya indirimbo zacu, abakeneye kudusura, kudusuhuza, kudusenya, kudushyikira, wajya kuri YouTube ukareba indirimbo zacu, ni KUBERIMANA TV mu magambo afatanye. Abakeneye ni kontakite zacu, ni plus, wandika plus 250 78 50 19 702. Imana ibaho umugisha. Ukwibutsa akazina bari ko baradukurikirana. Nitwa Sindi kubwabo Wellars. Sindi kubwabo Wellars. Ego nizera ko bavyumvise. Rero turabashimiye cyane, nawe utaha kuba ariko baradukurikirana. Murakoze. Murakoze cyane.